Lapen pinia video long stameni li nali tumafan voreng war sai putak sin nang than pachini pon ikpo lapen kupia voreng war sai makon ana vacancy apo sidoma lapen ka apply nei ko son malabang so putak mate klar dagalam nang li tum labang so video alosi thekpon long ikpo lapen la son latest update kilong versia fan nali tum labang so YouTube channel bangke subscribe pon ikon lapen on 10k ke lezi fan stame subscriber bangke annang o elo la siten ke lelo polde nili giba vista bi ponik po la pen hola bang so giba velong ki pi ponji mate ki pg la bang ke nili kamatha tingke tangka la pen certificate se nili pi ponik po la sinali tum la bang so giba ve chipe haiji pulote la bang so YouTube channel na anta subscribe krelang polde nali tum subscribe ikon la pen video tina long nali tum mesen comment to ikon la pen video ka an ma share on nali tum share pon ikon tangte nali tum giba ve ki haiji chance bangke do ikpo tangte pinila bangso aworeng war saya puthak le pathiek pen lang polonang la pen chethan polonang tangte non pathiek pen Assam Women University long pen kapek lang pon aworeng war sai aputhak le dak chethan polonang la pen details bangke nili nali tumhan la bangso video long nang than pachini je phansi nili hin pen stame bor ipon ikpo tangte prabjen penon chethan polonang aprang sidak register along ingsia post do register vacancies la pen post bangke da ingsi do dak unreserved la pen education qualification la bangso register post long ke dang zi la bangke dak master degree ki untang nang po la pen 55% marks do ik nang po dalote la bangso voreng war sa long jogdun long ik po la pen dak pay scale bang la son lo 1,44,200 an nalitum long pon ikpo la pen 2,18,200 an nalitum long pon ji la pen number 2 long do thulang finance officer afan stameda ingsia posto la pen kacharli ang deng dak kenang ji bang ke education qualification la kenang ji bang ke master degree ki untang abang phumata abang pinang po la pen pay scale dak 1,44,200 an nalitum kicheng hot long pon po la pen dak 2,18,200 an nalitum long pon ikpo la pen number 3 along stame dak control of examination labang so vacancy along sta post dak ingsido dak ta unreserved lo la pen dak charleng deng kenang ji la bangke ingsivet lo master degree with 55% marks bangke nang ikpo la pen pay scale dak stame nalitum thek pon long po ingsivet lo pay scale nalitum kilongji la bangke la pen putho dak number 4 ong lang pon nang dak number 4 along bangke academic register nalitum la screen along thek pon long ikpo la pen dak stame unreserved afan ingsia post do la pen master degree ki unta nang po la pen salary anta kado ka westame ingsivet lo la pen number 5 long putho do thula number 5 long labang ke deputy controller of examination labang so dim stame unreserved post dak ingsido unreserved la pen salary bang ke 78,800 an long pon ikpo kachar liang deng bang ke master degree ki untang nang po la pen putho number 6 long do thula number 6 along bang ke la son lo deputy register dakta apus bang ke unreserved afan dak ingsido dak stame kachar liang deng bang master degree ki untang nang po la pen salary dak 78,800 pen chenglok 2,11,500 an nalitum long pon ikpo la pen number 7 lang bang dak assistant librarian afan stame da apus bang sido dak ta unreserved lo la pen kachar liang deng kenang ji la bang ke master degree in library science information science or documentation science la pen kaprek dak degree ki untang nang po la pen 55% marks bang ke do ik nang po la pen dak pay scale bang 57,500 pen chenglok nang litum 1,82,200 an nang litum long pon ikpo la pen number 8 long do thulang accountant apos dakta accountant afanta ingsido la pen la category dak bangke unreserved lo la pen education qualification dak stame master degree la pen bachelor degree la pen commerce from a recognized university pen diploma ta donang po la pen certificate of maximum 1 year duration in computer application mate computer anas tame 1 year a diploma donang po la pen kapre ka sonsta me dak nang ikpol dak pangta salary bang 22,700 pen chenglok 87,000 analitum long pon ikpo la pen number 9 long do thulang junior accountant la bang so dim stame apus bang ke dak ingsidol dak ta unreserved afan
dak stame nalitum jogdon ikme lapen education qualification bang dak BCom ki untang abang phu abang pinang po lapen 1 year certificate diploma computer anat do iknang po salary banda 14,000 pen 49,000 an nalitum long pon ikpo lapen number 10 long bang do thulang number 10 long junior administrative assistant labangso apos apanta da ingsido dakta unreserved lapen kachar liang deng labang ke post graduate lapen graduate in any discipline lapen dak stames computer diploma bangke do iknang po lapen pay scale dak 14,000 pen 49,000 long pon ikpo lapen number 11 on do thulang junior assistant apan dak stame number of post bangke ingsido lapen education qualification dakta post graduate ki untang nang po lapen certificates tame computer certificates tame dak do iknang po lapen salary bang 14,000 pen 49,000 an nalitum long pon ikpo number 12 long bangke dak number of post bangke dak kadu kawe pen 5 ando lapen unreserved a category apan 3 do lapen OBC MOBC apan ingsi lapen ST plans apan dak ingsi apos do kadu kawe pen dak 5 ando pion apan ne osi pion apan bangke nalitum kachar liang deng kenang zila bangke class 8 pass an tachok lapen highest qualification dak accept poni 10 lapen 12 an ki pass tang abang phu atum phansi accept pon ikpo dak ketok ta nalitum thek pon long ikpo lapen dak ta kadu kawe pen 5 ando apus bangke unreserved long 3 do unreserved long le nalitum unreserved penlej nalitum jogdon igistame jogdon ikmelo lapen salary tami exen dak 12,000 pen 37,500 an nalitum long pon ikpo lapen experience for individual post wise experience bangke nalitum advertisement alo long si thek pon long ikpo age limit labangke 38 years to 40 years labangke grade 3 lapen grade 4 apos afan lo lapen application fee bang category wise application fee to be paid and so below nalitum application fee labang takan ans na email labangke advertisement alo long thek pon long ikpo lapen dakta ke tok pon bangke mention pon do unreserved lapen OBC MOBC atum 2,000 pinang po lapen SC STP lapen STH apan bangke dak 1,000 an nalitum pinang ikpo application a fee bangke lapen accountant junior lapen junior accountant junior administrative lapen assistant junior assistant lapen pion apan bangke unreserved lapen OBC MOBC atum 500 lapen SC STP lapen STH atum bangke dak 250 an pi iknang po lapen ke apply neng si bang ko son la ma plote nalitum adet bangke dak 15 September 2023 si last date lo labang so aprang nalitum jogdon iknang po lapen ladak account numbers tame dak mention pon labang so account number long sinalitum thapon iknang po lapen ki jogdon ji afan labang ke nalitum offline si jogdon iknang po offline ki jog naing lab a process labang ke nalitum offline a form labang ke labang so a website mate labang so link long wang pen staminalitum long pon ikpo kali pulte nili phan telegram channel long na homri ngon nili hodas staminalitum phan nang senji afan bor ipon ikpo lapen ki jogdam ning labang ke office of the registration Assam Women University Ruwa lapen jorhat 785004 labang so dimsi nalitum jogdam iknang po lapen advertisement details tame nalitum telegram channel along thekpon long ikpo lapen application forms tame nalitum jong senai pulote telegram channel long si long pon ikpo yasipinia video long bang nili la ansi kangton ikpo la sila bangso video kaan masero nalitum share pon ingon lapen la sonson latest update nalitum kelong verji apan la bangso YouTube channel ta nalitum subscribe ingon to change your